Inghin abia to work henu parpi ga jok vothat langso cooperative film society amai phupen ka semarpi. Borko kalong HSLC HS lapen degree ang dengki unduna tumapan karcho. Bokajan along ANM pen Asha block level ave kirui thua mai kangni. Come one, come all to the third Interchurch Football Tournament, come awareness program on addiction and human trafficking, organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Potaro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440. Kardom pini prime time birta long pen Elisa Major Bon Killing P. Nonergic tha birtang ton pen. Duar Amla constituency ke parlo vothat langso ka che koinot inghin na bi palong rongsir ke parara tum ka cheleng boma tuwar ka hinu parpi ka jok kedam tang chitini phai kre hiniar ni vothat langso lem samai phu Robinson Teron jongjunga khipen tuwar ka samarpi. Bangso tuwar lake ningkan kang team setame raratum inghan player vok la pen tuwar ke baga thaksi kaita ka cheleng na. Laso joini kidam tang chitini phai kre hiniar ni vothat langso lem samai phu Robinson Teron methang jongjunga khipen JCB che ponsi tuwar se marpi damlo. Laso hut rongara tumkaning jatengke nilitum labang so towar rong sirkep arara tumsi cheleng bomlo setame towar ke henu thekti ka jok tokbor ka charlio sumara tum ke dam ke banga kisung ega chipon ka chewan akisung pen chenglok prek chama sai ke claim ke damalong penanga kisung chitong nang lopusi ningduk chipi ponsi ke dam tang MSC election hut bang so towar nang selam pipo pusi MSC Prabhat Chandra Teron lamchak chipi ponlo setame non ningkan phota ke pleng thupo setame towar nang selam pipe det lopusi ningduk chipi pon Lapen ningkan ko non ke pleng ningkan ko pleng pustame alang li ake hai Prabhat Chandra Taro amena constituency atowar alang li campaign ke bang hokin ninje tekang dia so towar ni bonai po kaita bonai bom lo theklong bom lo bonai minita ratum theklong lo lasi la so towar ke kaila keleng pini non ke arbe jang zen ja ni thom dulo ani keso arbe le jang so de so martung tuition ke damo so marta damone laso towar ajok kahinu ajok towar ustomartum cycle ban bang ko accident pon nilitum medical an hichi ponang na lasi ko anone akisung lasi nilitum alang li ake hai Robinson Teron ake hai phan nilitum ekong suri karom pa jise alang li phan anjo se arna me hirjume padonang Nilitum ka cheleng ki duk kisung nang thekdun longsi inud ning ki me parpi ka bangku vothat langso cooperative land society chairman Robinson Teron alangli labang so towar nilitum rongsir kep araraphan nangkang hon pen towar nang kasemar pipon thegapot alangli phan purwang thula pen kachuru pachir iklo anparta non ke pa doponchi MSC election hut alangli ticket ke long dun jia phansi nilitum ning thelo lapen arna ma hirjume hang pidun lo pusi ning jepo alangli non ke bangji ephang non MSC same alangli tiket ke loing phansi nilitum ladak tharebi rong phelang inghin rong tumeng kharupinda rong arara tum alangli phan ke nilitum arnam hirjume pinun lo apen alangli tiket long po pusi nilitum ning thepik lo tala bangso to ke ko ana jak ding lo ka laso towar non da meter kilometer proxy dolang lang kilometer proxy dolang asi pini ke alangli amena pocket masih nilitum man rat phan arna mateng nangkar jap hip alangli phan nilitum masih churupik lo anso se nili alang li phan nili kachuri ji athai se wedelo lapan lo nili tum ningkarong pini alang li mena pocket pas tamen nili tum han la so to warna banai pia po dongka mukam pen wiki be karbiang long live Nijang karbiang long lakhai si duar amla constituency lu borko ka habar jokhang porolong BMCL atum chepatir piponsi Borofa Memorial Club Library sa hemalong HSLC HS lapen degree satlang ki undun abang phubang phiatuma phan karchu padupon Laswaning kan HSLC HS lapen degree ang denga satlang ki undun atuma phan kedam tang chitini phai kre hiniar ni borko ka habar jokhang porolong karchu amai padupon Bhaben Baklari pen kachepempu pon karcho mailong sadlang ang theke me arisoi jang atuma phan pohu pen arvaksi dictionary certificate tangkala pen father of the Boros UN Brahma mohor he hui pajir pondo
MSc Prabhat Chandra Taro, Rada Cyclem Bang Lipson Bay, Badal Musahari Pentanglok, Pinang Anman Peng ke Dobang Pubang Piatum, Kachetong Dun Karcho Mailong, Aluhisar Poman Pen Kachetong Dun MLA Rup Sing Terona Hinpen, Sadlang Ki Undun Abang Pubang Piatumapan, Kachuro Pajir Ponsi, ke Charlie Akronganat, Kosonsi, Kachepaduk Ponang Jima Putak, Bidisore Pidunsi, Kacharli Au Somar Apia Potum Pusadame, Mithanga Somarapan, Lokapatek Ponang Jike, Arputhe Dumbino. Lasikai Keta Kacharap Chetola Pen Ardi Ki Pidun Kenang Sot Pusining Jepong. অঞ্চলত এই বোধভাৱ নামখন জড়িত আপোনালোকৰ নতুনকৈ মুক্তি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যে এটা উৎসৰ্গাৰ এটা মূল হিচাপে আপোনালোক প্ৰতিযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত যি পুৰস্কাৰ মাজেৰে যি কৰ্মৰ নামেৰে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব অজনী বেদ Lasonok taxi MSc Prabhat Chandra Taro hin pen sitame Sadlang ki unduna tum anaphan ansosa kangtu yang dengan ke Charlie dun thek japhan aning ki rungalam the ning jepon সামাজিক কাৰ্যকৰ্তাসকলক আপোনালোকে ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি তেখেতসকলৰ দ্বাৰাই যেনে ধৰণৰ সম্বৰ্ধনা আপোনালোকে কৰাইছে মই ভাবো ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম আজিৰ তাৰিখত এখন কমিটি বা ক্লাবে আজিৰ তাৰিখত ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম একো হ'ব নোৱাৰে সমাজৰ বহুতো বিষয় আমি জানিব লগা আছে কৰিব লগা আছে সোশ্যাল ৰিফৰ্মটো কৰিব লগা আছে আমাৰ Hala purada cyclem bang Lipson Bay hin pen kaning je tengke kumania bang jongsi vothat lang solong kido Samson Singh India College long kidun je phan aning ke hanga bang do pulote amen ka je thap dun je phan nilinang chirap che tu dunji lapen lu ka charli boma tuma phan madu apia potum sita kabor idun do vek nang ji pusi me long lam the jai dun যেটো একাডেমিক সাইডত যি সাপোর্ট লাগে এইখিনি আমি সাপোর্টটো দিব লাগে আমি এইটো দিন নাই যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত গ'ল তাত শিক্ষকসকলে শিকালে যেতিয়া আৰু স্কুলত ঘৰত আহি পায় আৰু পৰিৱেশ একো মানে তেখেতলোকক সহযোগ নকৰাকৈ যদি থৈ দিয়ে এইটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পিছুৱাই গতিকে মা বাপেকৰ এইটো এটা দায়িত্ব থাকে যে ল'ৰা বা Dongka mukam pen Wiki Bay Karbiang Long Live Karbi Anglong District Medical and Health Officer atum Patirpi Ponsi Pinya da Porphai Kep Malom Bogajan Higher Secondary School along ANM lapen Asha tuma phan panongsi isiave kirui thua mai padupon Bogajan STO and HO Danda Gogoi pen kache pempu ponamailong KAC Medical EM Khonsingrong pi kache tongdun along District Medical Health Officer Amarjit Tisu che tongdun Mailong EM Khonsingrong pi pen lam ke than pon ke avura por la pen arni ke me wede ra jok la puson ka chingki ke chingwai la pen kache than ajir ding klui pen avedetlo bangso jok si pinya por ke me long si la bangso ve kirui thua mai kapado pon lu pusi ninjipon ning thelo ka du ka ve tum anta misen mi phun pen pinin kache thek thulong ke ningarong lo la pen kidam tang COVID-19 ke so avura huta anutina bang putin ta mithang asai chiklem pa melo pusi ning thelo puta ninjipon thu ANM lapen Asha tum Bogajan block ang ke parlo long bangko an doma pu abirta arjupon lapen kupinya ke song ben akasik sak doma ve ma pu arjusi laso Bogajan block level ANM lapen Asha ve kirui thua mai mesen pen pachunpon Bogajan pen ananterang Karbiang Long Live Lakhain ko rapon nilip MSc constituency ke parlo inglong hawaralong all nilip youth ningkan hinia mahang ke thegarni katalon ponjia phanpura adimaklong lapen amahang ke thegarni katalon ponjia phan tirikama mai ke sengpon Bangso tirikama mai ke sengalong sujiti mung pen sotro sing tiso kachari ponamailong barnabas killing pensi mai ke phalam the thanponlo Bangso Hood Karbi Farmers Association nilip head branch maipu Bikram Tokbi Weekly Ronghang Elvis Ronghang Songja Tisu Benting Terang Bimol Intia Nil Teron Pendanglok ke ongdung nilip hawaralong risonimso atum chitongdu Bangso Hood Karbi Farmers Association nilip head branch maipu Bikram Tokbi Weekly Ronghang Elvis Ronghang Songja Tisu Benting Terang Bimol Inti Anil Teron Pendanglok ke ongdung nilip hawaralong risonimso atum chitongdu Kewang ji chitini phain ko resir kebarnia bangke all nilip youth ningkan hinia mahang ke thegar nilu apotsi bangsor ni mesen pen katalon ponja phan upper day groom dakiram rong phara rong along si paman ponpu September litum
dak lukram long phar arong pardai grum kewang lakin tum non ingdeng hini all ni lebut foundation den angkali asini tum non 29 September bote ni tum all ni lebut second foundation day ko so teri kam amai teri kam nang seng amai ini kewang dak nang cari mana tak sema boy pesta me dak lukram long phar arong pen tame nang chat Bangso ingdeng hini all nilip yuda mahang ke thegar ni katalon pon japhan tiri kama mai ke seng pon along upper de grum havar SGB da kiram rong pharaphan mai phula pen gandhiram rong pia phan kongchun bangar pu pek monlo nili ladak lukhiram rong pharom tijau pon banglo nili sorgari gambra SGB lo lasinon nili kachunuri dun kan tunglam thei lason hello lasinon elitum for nili student association atum youth association atum pen ladak apade krum lukhiram rong phararom labangso celebration mate am hange the ketalonje ingdeng hini apor nang chok tang lo pose elitum asar tumen pachini lo lasiladak apade krum long labangso a program ke the non rabjin pen abangso program ke the tv ponlong ba nilitum kecak pun thulong lake nilitum ningarom piglo lapen isi kachi hok lake labangso apade krum lukhiram rong phararom nilitum na pusona program ke the ke bilong bangke isi arnam se nilitum afan ka the ang thil tom ne wan pilo kusi nilit ningarom hala sorni kedam tang pai pai chiklo ni phain ko raner kebarni pang thek thek the ot lang no tum bang hini karli tang subita hanse pila pen karli tang ani shain tipi amen pen kachikimo mai tami paman ponji lapen arni kyang sam lun kana malin jokta pedu ponji la sorni karbi film artist atum chetong dunji lapen KAC hin penta chetong dunji pusi herang ke thengno na thandol koilamati pen samson inti karbiang live Matikhola ke pathua klam la pen bam pathar pathua klam along ke chengsi football tournament ki bipon along aluhisar poman pen KACM lunsing teron ka chetong dun Nomati pen Mahamaya constituency ke parlo Denarong Sports Association hin pen chipadir piponsi aning kanwang ason taxi pining le thota inter club league football tournament ke chengsi pharman long pli along kapang chengpon Labangso Inter Club League Football Tournament ki bipon ahut Nomati constituency lapen Mahamaya constituency ke parlo jasemet Bampathar Sports Pathua Club Matikhola Sports Pathua Club Bharat Sports Pathua Club lapen Palam Sports Pathua Club Longplia dimalongsi arnisi vedang bongsi ka pathu pangcheng ponlo Matikhola Sports Pathua Club lapen Bampathar Sports Pathua Club along Inter Club League Football ka pangcheng along aluhi sar poman pen KACM lunsing teron VDC chairman Rajesh teron Mondol committee maipu purno inti pendang lok ke ongdung BJP claim bang atum chetong runsi long pli pathua klam along ta misen pensi pathu ponlo isi dak dengao sport association under budi la so under pen nalitum la dak pini khela ke cheng lo lo pasi la so khela ke cheng ni le pan as a chief guest hisap nang ke hang kon pot pini ke cheng sia pot ke hai tuma tim fan ni lihin pen suri ni kere matuma fan suri isi kasi nalitum suri isi tengah nang bori bona la helo nilihin dan alam the bangke khela pa menoi la nilita both side ta nalitum phan hir jumi pilo nalitum jate la suri hini pen suri si kolobang si keloi mala bang nalim cepat ducen Denarong pen Bikrom teron karbiang long live tangte pini prime time birta ke la ponsi kang toniklo